Well, die blina cahar. Tásúla an bhfuil sear fad go maith, tá muid an seo just chun ceachta héana dhéana, agus an sin béis fé denmh ceachta a dó comá leis an measúna leúnach ar an géad le eile. So an rang a bhí a gomsa ó blina héin go trí, bei sibse denmh ceachta héin an seo ar an Jardín, agus an rang a bhí go imar bei sibse ag denna bheith ar an luúin. So an rang a bhí a gomsa, an rang idir ciaran, ceachta héin iniu ar an Jardín, agus an sin measúnú leúnach ar an ine, an ceachta bhí go imar, tá sibse denmh ceachta héin ar an luúin, agus béis fé denmh measúnú leúnach ar an céidín. So le sin ráid sin í gáún an numar gá a cahabhmach chumú. Béis fé léamh an text an OneNote, so an text an seo a roa mé sin tréis an ceacht seo, agus freigar na ceisna ar an bhuirim. So tá an ceisnóir an bhuirim an seo do rang a d'imar agus an seo do mar rang sin an text. So is féidir libh fechan der trí ma e-reader an seo. So we hebben féin óna eltern. So lénta séra gan tiis mahor. So mar sin ma feic muid ar an bhuirim, tá cópan sin, tá gá ceis le ragart, so luigh 300 faoin Germánig óga agus a gcuid lénta séra ón réomhrá sin an písa sin. So 3 písa ólas, agus tuair 3 cúis go bhfuil lína agus a cairde a géirí dul go bhaileach lia. So sin ó alta héin. So 5 Millionen Jugendliche. So 5 Millionen Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren leben in Deutschland. So zwischen sin idir. So tá 5 milliún duine idir 40 agus 90 bliana d'aois ina gcónaí sa Gearmáin. 3,6 Millionen von ihnen sind 2006 in Urlaub gefahren. So 3,6 Millionen dóibh von ihnen, iad, so dóibh, sind, wie schied, in 2006 in Urlaub gefahren. Hui schied lénta séra. 35% der Reisen gehen ins Ausland. So gekürig van Kate dan Taschtel hui schied Harlar. 45% der Jugendlichen machen am liebsten einen Strand- und Badeurlaub. So da de König van Kate da dini oige is matlo is no an machen am liebsten. Denne schied is far, so an rud is fear dó is Jack leis an structure seo. Is é an lénta séir is fear lo ná strand oder badeurlaub. So lénta séir sin an urlaub an trá nó bada sin lin, so lin snáva, so tá de kind faoi lénta séir an trá nó ag snáv in áir, so tá de kind faoi an farige agus an Trá. So Barloation in Spanien, Italien und Frankreich. So Spán, san Idal agus sa Rank. Die meisten fahren mit der Familie, aber viele auch ohne ihre Eltern. So meistens schon ein Vorwort. So ten an Vorwort dóibh leis an glán, aber viele auch allein freschen gan a disti. Lena Bl4, 18, Schülerin der 13. Klasse an der Max-Planck-Schule in Kiel, erzählt von ihren Plänen, ohne ihre Eltern Urlaub zu machen. So Lena Bl4, 18, dalta scola sa triú rang, so 13. Klasse, so sin in áir blina sé, 17 blina car. So sin taréis bliana sé, so tá si in áire in sa céad blin san ollscoil. So no, si sa Max Planck Schule, so tá si denmh bliana seach, so in Kiel erzählt van ihre Plänen, tá si gin sin faoi a planana ohne ihre Eltern chun dul lénta séir gan leiska lénta séir gan a tiisty. So die Eltern bleiben zu Hause, bleiben schon fannacht, so fannen na Tischmahori so walja. Die Idee mit Dublin hatte unsere Englischlehrerin Frau Heinz.
An smaoineamh faoi bailíoch lia, bhí sé ag an múinteoir béarla Frau Heinz. Sie hat uns von einer Jugendherberge erzählt, die sehr gut sein soll. So, erzählen sin inish. So, dinis she doing, uns, faoi brú óige, die sehr gut sein soll. Bacór, ceann, dinis she doing faoi brú óige, na tá seo Jackar Lastrú, a bhaisí nó ní a bhaisí bacór go mbeadh an brú óige sin go maith. Cos tá an dia chuir síos faoi an Jugendherberge. So sin an which nó that. Sehr gut, an bhá, sein soll, bacór go mbeadh sé, bacór go bhfuil sé. So duine sí faoi brú óige atá si den túram go mbeadh go maith. Frau Heinz hat es mir gesagt. Durch Frau Heinz Lum. So sin an gesagt, an aimimse caite sagen. Und dem Christian auch. So durch die Lum agus go Christian freschen. Sie hat gemeint, wie sie den Turm, ein Urlaub in Dublin, lehnte Sarah im Mallorca, wäre gut für unser Englisch, welche gemacht dar Merle. In der großen Pause haben wir Max von der Dublin-Idee erzählt. Se brische nu sus mór, so amlón, dinnishimer chuig Max faoin smaoineamh bailíoch lia. Hat gesagt, kommt auch mit. Dúirt sé linn gur tucaigh sé linn. Okay, so sin a méid le déanamh inniu, agus in dhíos sin is féidir le dul isteach chuig na ceisne, trí sunar faoin na Gearmánaigh óige agus siad san dul ar léon Sarah, agus trí cúis go lína agus cairde ag géirí dul go maileach lia. Bhí cinnte gur brún sibh ar submit nuair tá sibh críochnathe leis an gceacht seo, agus an sin ní bé sibh ag cloisteáil weim trí riomhphost má tá sin deanta mar ceart. So, ó